na nĩ njĩtagwo Ann Wanjikũ wa Mũratha, na nĩ ũndũ wa tha cia Ngai nĩ niĩ woman rep wa Kiambu County, na nĩ ngũgũcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa kũhe opportunity ĩno ya gũka gũtongoria kana kwarĩria gũtongoria gĩtĩna gĩkĩ kĩa atongoria a bũrũri. Itanathiĩ na mbere mũno tondũ nĩrahota kwaga kũriganĩrwo, tũrĩ na apology cia andũ kana ndũmĩrĩri cia macakaya kũrĩ we Koimburi na mami wanyu na arĩa mũciaranĩirwo nao. Kwĩna ndũmĩrĩri cia macakaya itũmĩtwo nĩ mũmbunge wa Limuru etagwo Kĩragũ, kwĩna ndũmĩrĩri cia macakaya cia mũmbunge wa Rari etagwo Kahangara, kwĩna ndũmĩrĩri cia macakaya cia Jane Kĩhara mũmbunge wa Naivasha Town, nake nĩ atũmire atĩ ndangĩhota gũka nĩ mathiĩte mũcemanio, na ndũmĩrĩri cia mũmbunge wa gũkũ nĩ ikũheanwo nĩ mũmbunge wa Girigiri tondũ nĩ egũkĩaria handũ-inĩ hau hangĩ. Rĩu tũtigũikara mũno tondũ mathaa nĩ mathiĩte mũno, hatutachukua muda. Mheshimiwa Gavana, tumezoea sana kuongea Kikuyu pale Kiambu, kwa hivyo wakati mwingi utatupata tukiongea Kikuyu, lakini si ati tuelewi Kiswahili, tunakielewa, tunakino, lakini wakati mwingine tunapata ni rahisi sana communicate na Kiswahili na na Kikuyu, na atugateri ndio ũrĩa tũgwĩka thutha ũyũ tondũ nĩ muona andũ arĩa mataina nyĩmbo cia kanitha maina cia mwĩrĩ na kwenda kwaguo afuasi ao no arĩa mũkũhunjagĩria. Rĩu ndiramenya kana nĩ harĩ kinya handũ atungatĩri tũiguithanĩrie mbura ĩno yaga kura mũno harĩa mũthia-inĩ, afuasi ao no mũrĩ ona nĩo mahunjagĩrio nĩ andũ acio mauma haha magĩraga mamuona andũ aya ũhoro wao na gacathi makome hakwa. Rĩu ndiramenya na tũrĩka hata kanitha tondũ na niĩ ngĩrĩ mũtumia wa mũtungatĩri, no andũ aya acirika ao no acirika anyu matwaranaga bumper to bumper. Rĩu tũtanathiĩ mũno, MCA wa gũkũ nĩ aririe na ndanagweta kana kuma na MCAs yake, ikiwa kuna MCAs wengine tafadhali ambao walikuwa wamekuja either ni wa Nakuru ama outside Nakuru. MCAs wale wote wamechaguliwa na uko hapa, na wale nominated tafadhali. MCAs nominated elected tafadhalini simameni na muharakishe tafadhali. MCAs wote wale ambao wako kwa bunge yoyote ya Kiambu, ya Nakuru, ya wherever you may have come from. Ni mmoja. Salimia watu, sema jina. Asante sana Mama County, watu wa Juja na Nakuru, Bwana Yesu wasifiwe. Njĩtagwo Peter Borwa Mugai, MCA Muthure kũrĩa Kameno, Thika Town Constituency. Thank you. Ĩyo nĩyo njĩra ĩrĩa tũgũthiĩ nayo. MCAs arĩa macaragia gĩtĩ kura ikĩrega kũigana, rũgamai. MCA ulitafuta kiti kura zikakataa kutosha. Inua mkono waendelee kukumbuka huko. Inueni mikono hata kama ni hapa tafadhali. Asanteni sana MCA hao. Kuna wakati mwingine raundi hii haikuwa yenu. Tunamshukuru Mungu. Hata mimi nimeona mwenye tulikuwa tunashindana na yeye alikuwa hapa. Nashukuru Mungu kwa sababu ya Koimburi. Koimburi tulikuwa tunashindana na rafiki wa karibu sana wa dada yake. Na Koimburi akaniambia ni ndiratwarana nawe tigana mwale wa maitu. Kema twarane njire ukawe turathi nawe kama mami. Rĩu thank you Koimburi nĩ gũkararia Jeni. Ũgĩikara na niĩ akĩmũcinda one thakarĩire nĩ athire kare gũkũ. Raisi. Ukahaha nĩ ndakwanũrire. Reke ndĩmwĩre no wega gwĩtĩkĩra hĩndĩ ĩrĩa ũngĩona kĩrathimo gĩaku nĩ gĩeka atĩa nĩ kĩune nĩguo nĩgetha hĩndĩ wengĩ nake Ngai agakũiga position ĩrĩa ĩkĩte atĩa. Koguo niĩ ngũhoyagĩra hĩndĩ ciothe Ngai agũteithie ũrũgamĩrĩre Kiambu wega, no tũtindĩke wega tuone ũrĩa maitũ wa kaunti wa Kiambu angĩka andũ a Kiambu kana tiguo. Nĩ mũramũhoera ona inyuĩ toya iguo koguo mũmwĩre nĩ twakũrathimĩra gĩtĩ kĩu. Ngai akũrathime. Thank you. Thank you. Nĩ tũngĩka ũguo tondũ nĩ mũrata mũnene wa Jane wa mũmenya. Jane rũgama, Jane sister ya Koimburi na nĩ mũrata mũnene ekagĩra Royce campaign na akĩga Koimburi akĩnjĩra kama mitigana ya tikũndũ marathiĩ niĩ twĩ nawe hakwa. Rĩu kaba gũtwarana na Koimburi handũ ha mũmenya. Thank you mũno. Rĩu twakinya hau tũgũcoka twarĩrio tuone MPs
Tuguthia atia ndĩreciria twĩte MPs a Kiambu. MPs mathurĩtwo Kiambu county. Ũthurĩtwo Kiambu county rũgama haha tafadhali. MPs a Kiambu county tũrĩ aingĩ hakishai. MPs a Kiambu county kana gũthurwo kana gũthukio wĩ MP tafadhali mũngĩrĩa rũgamu tafadhali. MPs a Kiambu county. MPs a Kiambu county. Aya ka ureta gwatia Ben Grore bicha ya Kiambu umeguthe oguo Koimburi tafadhali ona wewe thuretwo Kiambu county tafadhali oyo ni munene wewe ni munene. Thank you. MPs a Kiambu county ni wacio na tondu ateti matiendaga kugirwo maritwa maugaga mari akamero nie kwenda andu amegwete na magwete kuria mathurĩtwo no mheshimiwa wa Thika Alice Ng'ang'a na mheshimiwa wa Uhuru tago Koimburi ndio wa kubalance gender sorry mheshimiwa wa Uhuru etagwo Kagombe coka mwena uria mwena Alice Ng'ang'a nio mekugweta kiugo handu-ini handu a Kiambu riu koguo aya angi mundu uritwa na constituency ĩrĩa ũrũgamĩrĩire. Asante sana Madam Wamuratha, kiongozi wa kanisa, viongozi wote, gavana Mweza na wanasiasa wengine wote waomboleze. Mjambo, mimi naitwa Simon King'ara, mbunge kutoka eneo mbunge la Ruiru, gatuzi la Kiambu. Nimekuja hapa kufariji familia kwa sababu hao ni jirani pale Ruiru. Asante. The clergy, honorable members, family, adwaki ajoya, mwathani agocwo rĩngĩ. Niĩ njĩtagwo Wanjirũ wa Mwangi, nominated MP. Ũmũthĩ ndoka gũkũ kũrehe rambirambi ciakwa na nyũmba yakwa. Mwathani Ngai amũhe hinya Mheshimiwa Koimburi na family yanyu. Asanteni sana. Wachungaji wote, viongozi wa kanisa, familia, waheshimiwa na Wakristo wenzangu, God is good and all the time. Kwa majina ni Githua Mashukuru, mbunge kutoka Kabete. Mungu awabariki. Asante Mheshimiwa Wamuratha, nijitagwo Kawajiko, mbunge wa Kiamba constituency kana UDA na UDA ndinie UDA 001. Mheshimiwa Koimburi ni murata witu muno na nikio tukire kumurehe na itana gweta kiugo nyambe heane condolences na apology ya Mheshimiwa Moses Kuria ni kwendete guka no makorome na cabinet rushini. Mheshimiwa Aris Wahome ni kuhureire na njira heane pia apology yake ni kwendete guka mukoro mwi hamwe. Njokerie Mheshimiwa Koimburi ngatho tondu murata witu muno na riria undu tono uyu wahanika ti undu wa mundu umwe. Biblia itwiraga mundu wothe uciaritwo ni mutumia ino ni unjira na ndirona mundu uciaritwo ni mundu rume haha koguo muigai wa Njoroge ithuothe we are candidate na koguo wega ni gwitikira hinda tariri ria kinya na twire Ngai ni wega ni ndu wa miaka arahete muthe miaka 76 ya guikara na twire Ngai ni wega ni tondu ona ni tondu ni amuhete nginya bashishi ya mwisho. Tucokerie thirikari itu ngatho na twire president ni turamucokeria ngatho ni tondu wa wira uria araruta na munini wake Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua. Ni tui kwina challenges nyingi muno horo wa cost of living na president ni arageria kuga especially horo wa finance bill ni turamenya ni guka tumijadiliane tumirore wega haria harongererwo igoti tunyihie kana uria president egutwira na kuringana uria tukuona na nigetha tutigirire ni twahota guikurukia muturire wa mundu thi na cost ya muturire thi na nigetha tuhote gutwarithia bururi witu na mbere. Koguo tumucokerie ngatho tuthie na mbere na kumuhoya muthie na mbere na kuhoera president na nigetha atindike bururi ukinya kirore ringi. Asanteni sana. Gaka nako ketagwo Kamami Koimburi Kanjuja. Ngai amurathime. Andu akiajoya Bwana Yesu asifiwe.
Tusalimianeni hivyo mpaka huko nyuma. God is good and all the time. Ati rwimbo rurainirwo riria wanyonirie kuhoya. The clergy who are here na family ya Kaiburi muri othe ingimutiga na rwimbo riria wanyonirie kuhoya rohote gukorwo ukimumbira ati riria wanyonirie kuhoya nindakenire ndamenya kore bata wakwa kuriwe iguru nikurika wiguaga mundu titogoturagia ndu geta na iguru titogoturagia ndu gathaitha Ngai maitũ witũ wa Kaiburi rĩu na family yaku njega rwĩmbo rũu tũtũrĩre Ngai witũ na mũtũrĩre Ngai ũcio nĩwe ũkũhota gũkorwo akĩmũkinyũkithia rũgendo-inĩ rũrũ. Baba nĩaraikarire 80 years na nĩ njega. Bibilia Ezekia acoka kwĩ Ngai agũtha 70 amũrĩrĩra aheirwo 10 extra. Dadi arahe 15 extra. Dadi araheirwo 10 na nĩ ũndũ mwega wa gũikara nake. Kaiburi ngima yumaga mũtu-inĩ na nĩ kweri haha na dadi wanyu mũratwaranaga ũguo haha kwa haha no thiĩ na mbere na gwĩka maũndũ mega. Reke nyambe heane apologies cia majority leader witũ no tũtongoretie kũrĩa gwitũ Kiambu County etagwo Kimani wa Icũng'wa ndanahota gũkorwo hamwe na ithuĩ na ndarĩ kuo nja wa bũrũri athiĩte kũruta wĩra na mheshimiwa wa Gĩthũngũri etagwo Gathoni wa Mũcoba. Niĩ ngwenda kuga atĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩtwoka kũrĩa Kaiburi, the roots of Kaiburi, na nĩtwakena andũ a Kĩanjoya mwatũheire njamba kũrĩa Juja na niwe tongoragia andũ aitũ a Juja kũrĩa gwitũ Juja. Andũ a Juja mwĩkuo? Mwathani agocwo. Na nikimalizia nataka kusema wacha niongee ona itaba gukinya hau reke njokerie ngatho aini aitũ othe. Every time ndirathi ngamwona nĩndĩrakenio nĩ inyuĩ ngwenda kũmũ appreciate na kũmwĩra tũcokanĩrĩrie irũrĩrĩ witũ na twendane. Icio nĩ iheo mwaheirwo nĩ Ngai, ithuĩ no tũkorwo tũrarepresent andũ na inyuĩ mũgatũrepresent na nyĩmbo. Tunamtambua tena tunampenda. Kwa wakati huu nataka kusema hivi na nitasema kwa Kiswahili. Najua kuna maneno ya finance bill na juzi tumeona rais wetu William Ruto akiongea kwa televisheni na tena redio. Watu wa hapa kwetu Nakuru na tena Kenya mzima tunajua ya kwamba tulipata hii serikali na tukaipata ikiwa chini tena zaidi, na the clergy who are here mkatuombea na tukapata hii serikali. Tutashinda hapo tukisema ilikuwa mbaya, mtupatie nafasi sasa ya kutengeneza nchi yetu ya Kenya. Na hapa ndio tunasema kwingine tutajifunga mshipi kidogo mpaka maneno yetu isimame imara. Tupatieni William Samoei Ruto nafasi atuongozee nchi yetu, wakiwa na Rigathi Gachagua watuongezee nchi yetu ya Kenya, waongoze vizuri. Na ningesema finance bill ikikuja public participation mtokee na mpatiene maoni yenyu. Lakini tukichukua hii maoni tumuachirie ndio aweze kusimamisha serikali yetu ya Kenya. Na kusimamisha serikali yetu ya Kenya, hii maneno ya kukopa kwa kila siku itakuwa na shida. Sisi wenyewe tusimamishe nchi yetu. Na nashukuru Mungu kwa sababu kulinyesha. Tuwe na chakula ya kukula nyumbani. Sasa ndio hii maneno ingine ya taxes ikikuja utikage irio cia kuria. Tuwe na irio sito cia kuria. Naye rais wetu William Ruto tumpatie nafasi atuongozee nchi yetu ya Kenya. Wale wenye safuria warudi kwa shamba, waambiwe stigareti hanini sikure nigetha thafuria icio cikorwo na mutu wa ngima. Katika wakati huu lazima sisi wote tujue ya kwamba ng'aragu ehaga ekiumo. Very soon we will stabilize na nchi yetu ya Kenya itasonga mbele. God bless the people of Nakuru. God bless Kenya. Asanteni sana.
karibu. Kanisa, viongozi wote walioko hapa, familia ya Mheshimiwa Koimburi, na mniruhusu nitumie itifaki zote zilizowekwa. Tuamkuane katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Langu ni kulete risala za rambirambi katika jimbo hili la Nakuru na kwa familia ya Mheshimiwa rafiki yangu Koimburi na mama na watu wote wa Juja ambao wamwachwa na mzee. Wakati mwingi tulikuwa na Koimburi akuja kunitembelea, ako na tabia ya kujenga, naona amechukua hapo nyundo kidogo, anajenga mlango, mambo kama hiyo. Sasa nimejua mahali hii kitu imetoka. Kumbe ulikuwa umezaliwa na fundi. Na ulikuwa unaniambia maneno ya Yesu, nafikiria maneno ya karakana, na hii maneno mengine ya seremala ni mchezo. Kumbe ni ukweli. Sasa nimeona mahali hiyo maneno inatoka. Tafadhali pokea risala zangu za rambirambi na rambirambi kutoka kwa mheshimiwa maalum Sabina Chege. Alifaa kuja na sisi lakini mambo yakawa magumu kidogo. Ameshirikiana na sisi moyoni. Ningetaka kusema jambo moja peke yake, nikiwa jimbo hili la Nakuru, ya kwamba sisi tulichagua mheshimiwa rais, na sisi ni lazima tumpe muda wa kufanya yale mambo tulimchagua yafanye. Na kipindi cha kuongoza ni miaka 5. Na kuna sababu wale waliotengeneza katiba waliipa miaka 5, ndio yale mambo ambayo walitarajia kuyafanya aweze kuyatenda. Kwa sababu tunajua serikali haupendui siku moja ukaamka ukaweka kama switch. Mambo ya chakula lazima tuzalishe. Bei ya chakula kwenda chini lazima itachukua muda, tuchukue mbolea, tuende tuzalishe, alafu tufanye mambo mengine. Na Biblia katika kitabu cha Mathayo 6:30 inasema kwamba tusiwe watu wa imani dhaifu. Let us have faith in the established government and in the will and the need that the president has. Sasa wale watu wengine siku 2 wamekuwa hapa kwa serikali, siku 2 wametoka, wanachukua sufuria, wanavaa kwa kichwa. Sasa mimi naambia mvae nyungu mkitaka, hata mvae ile moto, lakini lazima mpatie serikali wakati wake ndio tuweze kuinua uchumi ulioko. Na mimi najua kuna mambo magumu sana yamekuja, na najua uchumi ni mgumu, lakini mkisikiza rais, hakuna na hatujapata rais mwingine ambaye anakuja mbele ya watu, kandamnasi ya watu, wanasema ulizeni maswali magumu na nitayajibu, kwa sababu hana jambo lolote la kuficha. Sasa mtu kama huyo naomba tu tumpe nafasi aweze kutufikisha mahali tunaenda. Na mimi najua haya mambo ya finance bill ni magumu, lakini yakija bungeni tutayajadili na tutapata suluhu. Asanteni sana na Mungu awabariki. Thank you. Hao ndio wabunge ambao wanatumika kaunti ya Kiambu na Koimburi. Tungetaka kuuliza wabunge hao wengine wote kutoka all other regions za Kenya, sio wa county, wa constituency. Wabunge wa constituency hizo zingine za Kenya na walikuja mahali hapa, tafadhali karibuni. Tafadhali kujeni hapa. Wabunge wote ambao isipokuwa wale wamechaguliwa kwa county na isipokuwa Wanakuru wabaki. Hawa wengine wote wabunge wale ambao walisindikiza Koimburi kutoka constituency hizo zingine zote, Wanakuru waketi. Na county. Haya, wabunge hawa watasema jina na mahali wametoka. Kwa niaba yao mbunge wa Mathira atasema jambo. Wabunge hawa wako hapa watasema jina, ninaongea. Wabunge hawa waseme majina na mahali wamechaguliwa kwa niaba yao. This is Kenya. Hawa ni wataongelelewa kana mekwarĩrĩrio ni mbunge wa Mathira. Kwa mbunge wa Mathira ukorwo wa mwisho raini. Asante sana. Njitagwo John Kagucia, mujumbe wa kuria Mukuru-ini kuma Nyeri, na Wamuratha riria wokire mathiko ma my dad no wani harasire muno tondu atindire ukenjira oro hindi Kagucia baba wanyu ni akua ona witu ni akuire riu ingira kirathi-ini ni
he mundu rakwareria no wani haraciro kinjira fanyu ni akue riu witho nake ni akuire riu ingira kirathi-ini kia andu aria matari mababa guku ndie ndiraigua kira koimburi uguo na watirire ukinjokerera andu aitu andu maugaga ni tuhanaine na koimburi koguo to mathiko njukire ni njukire pia kuona andu a koimburi na ni mwakiona koimburi erwa introduce mwarimu wa nathari ni arega kumuhe microphone tondu ni kuramenyeka kana kuwekaini athomire nathari maita miaka 3 na ndikwenda mwarimu auge uguo asanteni koimburi ni murata wakwa muno na ndingecereirwo agiuka kuhurukia baba wao ngai amurathime. Bwana asifiwe. Okay, kwa majina ninaitwa Joseph Kipto Lelmengit, mjumbe wa Mgwen Kapsabet Town kule Nandi. Mgeni komiti moja na George Ndungu ya Lands. Na nimejua sababu ambayo aliingia kwenye hiyo komiti kwa sababu baba yake alipeana ma title deeds wakati ule na akaona ni kazi mzuri pia ashughulikie maneno ya mashamba, si ndio? Mimi tu nawapa shukrani kwa kuchagua kutupa hii nafasi kama viongozi, aswa deputy president wetu na president wetu William Samoei Ruto. Asanteni sana watu wa Nakuru. Mungu awabariki. Basi familia ya Jacinta na Mheshimiwa Koimburi, Bishop na wajumbe ambao wako hapa, tuna deputy governor na wale wote ambao wamekuja kuungana nasi siku ya leo. Bwana asifiwe. Bwana Koimburi na mama nasema pole kwa sababu ya msiba ambao iliwapata, na ningependa kusema kwamba Koimburi ni rafiki yangu sana, na nimejua rafiki yangu imetokea wapi kwa sababu ya bishop. Na nimejua pia kwa sababu kwa nini hiyo unyenyekevu wako nayo, kumbe ni kwa sababu ya kanisa. Huwa ninajua bishop vile mhubiri karibu ingie siasa kidogo, na ukatukumbusha kutingiza. Nikaona ulipofika mahali ukahepa, ungeendelea alafu tujue zaidi. Lakini nashukuru kwa sababu ya kazi amefanya kanisa la Full Gospel. Juzi nilikuwa katika kanisa la Full Gospel na sikujua nitaungana na waumini wa Full Gospel hapa siku ya leo. Ningependa tu kusema kwamba tusidi kuombea taifa letu, na pia ningependa kuhimiza kwamba ile finance bill ambayo imetajwa, ningependa kusema kwamba our president and our deputy, they mean well to this country. Yale wanapanga tupate kufuatilia, na tukiwa wajumbe tutasimama na taifa letu. Na nashukuru hapa Kianjoya, nilikuwa hapa 2008 mwezi wa March nikifanya amani hapa. Kipaki alikuwa amenituma niunganishe watu wa Rift Valley. So nashukuru watu wa Kianjoya, mkae kwa hiyo amani, najua Mungu atazidi kuwainua. Kuna Ecclesiastes chapter 9 verse 10 ulisema bishop kwamba yale mkono yako inaweza kushika ufanye sana na utende. You do that which your hand can handle and do it to your strength. Na hapo inasema maana mahali unaenda hakuna nini? Mahali unaenda hakuna kazi, pale ukisha aga. Ningependa kusema hivi, hapo sio mzuri. Tufanye kazi na tusidi kuomba Mungu tukae zaidi hapa na tusiende mahali. Ama namna gani? Huwa naomba kwamba ile plan ambaye Yesu alisema naenda kuwachengea, na nikishawajengea nyumba nitarudi niwachukue. Huwa naomba kwamba ile nyumba yangu fundi akose na hata misumari, ili mimi nikae nitumikie watu wa Kipkelionist. Kwa majina ni Joseph Cherorot, natoka Kipkelionist hapa karibu Kericho County. Asanteni sana. Thank you so much. Tuna mbunge mwanake munini, mbunge ambao ni kijana barubaru ambaye alienda kutuwakilisha katika bunge la East Africa na Iyala, na ni wa kutoka Kiambu kule Thika. Dakika moja tafadhali Karubi. Yes, House of Clergy, family ya George Koimburi, bunge itu wa National Assembly, Senator Karongo Athang'wa, and the Deputy Governor na ikaria goko Naikuru Muriega. Ikwega.
Murega rĩngĩ. Wa mbere nĩ kũrehe rambirambi ciakwa na cia andũ a East Africa kũrĩ family ĩno ya George Koimburi na family yake, na hoya atĩ Ngai nĩ ekũmũmĩrĩria ihinda rĩrĩ iritũ. Wa kerĩ nĩ kuuga atĩ nĩ ndathoma story ya ithe wa Koimburi and it has inspired me. Atĩ mũndũ no ume kuma kũrĩ carpenter atuĩke contractor. Mũndũ no ume kuma kũrĩ chairman wa society atuĩke chairman wake wa Kano. That is the true story of bottom up, and I think that is what the president, Dr. William Samoei Ruto, and the deputy president, Rigathi Gachagua, have been telling us about the bottom up, rising from this beginnings, the small beginnings that we are in. That Bwana Domo was able to rise from a carpenter to a contractor, from a chairman of a cooperative society to a chairman of a ruling party. And that story should inspire us. Vijana mupo? Mupo? Tuko na hii mambo ya Hustler Fund. Na inajua saa hizi, the product that we are having right now is the individual loans. But effective 2 weeks to come, we are going to have a new product which is going to be extended to the businesses. And it is going to be launched by the president. And I want to encourage the young people of our country that let us register business names so that you can qualify or so that you can be able to get the grants or to get the loans through the Hustler Fund. Kwa sababu biashara ndio itakuwa inapewa pesa, si mtu individual kwa hii product ambayo itakuja. Kwa hivyo ningetaka kuhimiza vijana wetu tuweze kuregister biashara. Business name is only 800 shillings. You register those businesses so that you are able to access the Hustler Fund. Na product itaanza kutoka 50,000 to 1 million. So I think this is a good opportunity through the Hustler government or through the Kenya Kwanza government, and we should take it as an opportunity as young people of our country. Kwa hayo mengi na machache, pole sana Bwana Koimburi, na ndona itu ndariti gwaga na ihona muti. Tondu muthuri uyu ari mutongoria na we ni mũmbunge wa Kuria Juja. Ngai amũrathime na Ngai amũmĩrĩrie mwita family. Asante. Asante sana, thank you muno. Atungatĩri aitũ tũtongoretio nĩ Bishop Gitonga na atungatĩri arĩa angĩ othe twĩ nao, maitũ witũ, mũciari witũ, nyina wa Koimburi na family yako yothe, atongoria aitũ tukiongozwa na deputy governor wa hapa na wabunge wote, senator wa Kiambu na Kristiano othe, Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Maitũ tukĩte kũnyitanĩra na family yaku, tũrĩ arata a njamba ĩno yaku tũheire ĩgwĩtwo Koimburi, na tukĩte kũnyitanĩra na inyuĩ nĩ ũndũ wa gũtigwo nĩ mzee, na tũkwĩre pole, na tũkwĩre Ngai nĩ akwendete, ona mzee ahurũkĩte na nĩ tũĩ Ngai nĩ egũtwarana nawe, ona mzee atũtigĩte tũkwĩre maitũ mũciĩ waku ũrarĩ na itĩ igĩrĩ, itĩ icio ũnyite ũharũkanie ũikaragĩre cierĩ, ndũkanengere Koimburi kĩmwe, ũikaragĩre cierĩ ũtuĩke ithe na maitũ wao, na nĩgetha rĩrĩa makuona makonaga mamu wao na ithe wao thĩinĩ wa gĩikaro gĩaku, na nĩ tũĩ Mwathani nĩ egũkũnyita guoko na nĩgetha ũtongorie mũciĩ waku ũrĩa Mwathani egũgũtongoria. Ya pili, Bishop, kuna maneno ilitokea kule Shakahola Kilifi. Sisi kama serikali tumeamua hao watu wawili manyitwo ta andũ erĩ, no matigathukie kanitha wa Mwathani, tondu ni ithuĩ nĩ tũĩ inyuĩ mũhunjagia kiugo kĩrĩa kĩega kĩa Mwathani. Akorwo acio nĩo marekire mahĩtia, inyuĩ mũtigeigĩrĩrwo mahĩtia mũtekĩte, tondu inyuĩ nĩ tũĩ mũrĩ kanitha wa Kristo, kanitha ũrĩa ũhunjagia kiugo kĩega tukahonoka. Kwa hivyo sisi, Bishop, sisi tutasimama na nyinyi, na sisi tunasema government is not going to regulate the church. What we are seeking is self-regulation.
sisi tumekubaliana tukiongozwa na rais wetu to regulate the church. Sisi tunakuja kwenu, tunapiga magoti, mnatuombea. Hao wachukuliwe hatua na serikali. Nyinyi muendelee kuhubiri neno mzuri la Mungu, na ili hawa watu tuendelee kusikiza neno mzuri la Mungu. Kwa hivyo Bishop, we are giving you our commitment that we are going to stand with the church, no acio moerwo ikinyarire riagirire as individuals. Ya mwisho, uhoro uri wa ma yate maisha ni maritu. Uhoro uri wa ma yate thirikari itu ni rageria itongoretio ni William Ruto na Rigathi Gachagua. Ucio ni uhoro uri wa ma. Na tũraiga mikakati na nigetha economy iria twakorire ihingicanu tugerie within 1 year or 2 years tukirie economy ya bũrũri ũyũ nigetha andũ aitũ mateithĩke. Mimi nataka kukosoa kidogo wabunge wengine lakini hawako hapa. Hii maneno inaambiwa ya finance bill. Kule ndo manenda kuhurithia munene witu president. President witu ni atete honge ciothe cia thirikari, parliament and judiciary. And he has said he will allow parliament to operate independently. Wale ambao wanasema kwamba italetwa tupitishe bila kuguza koma ni murahurithia munene witu. Wira wa National Assembly ni arehwo turore, aria harahinyiriria tuthondeke, haria hega tuhetukie. Lakini kusema kama Senator Cherlegai kusema kwamba ikikuja itapita bila kuwekwa koma, that is irresponsible na hiyo ni makosa. Because as a National Assembly, as members of Parliament, we have a responsibility to interrogate the finance bill and to make sure we act on behalf of the people of the Republic of Kenya. Kwa hivyo sisi tutakaa chini na viongozi wetu, rais na naibu wa rais, tuangalie, tukubaliane, because this is a consultative government. We work together, we sit together, we talk. Our president listens to us. Na tukimwambia hapa iko kitu, anasikiza na tunarekebisha. Tukimwambia hii ni mzuri, anatusikiza. Na hiyo ndio tutaendelea namna hiyo. Ndekeria hau jire Ben Githae na inyaitu nitukenaga muno ni inyui jire Ben Githae nitwacokanira hata tongoria nitugwethera mbeca ciganona uthi urute rwimbo rungi ururia warutite murima ukiuga sijui murima ni anani twarikanira ndugwethera kindu kinini ucoke studio urute rwimbo rungi uge kule mlima. Sisi wote tuko kwa serikali na tulipigia serikali ya William Ruto na Rigathi Gachagua. Asanti na Ngai amona. Thank you. Ucio nĩ mũjumbe wa Rigiji na kwao metagwo truthful men. Mathia makiaragia ũhoro wa ma. Tondũ maugaga ni vizuri kuongea ukweli na ameongea ukweli. Mũmbunge ũcio rĩrĩa arokire mbunge athurwo nĩ okire na kamũrigo ekuĩire. Andũ a Mũrang'a magĩthurana kũrĩa Mũrang'a makiuga Beti sawa. Beti oka mbunge sawa. Mũjumbe ũcio waria wa Mathira onake akĩmuona sawa kimutwara gwake akamurugagire ukira Beti ugeithia andũ a our bishop, family ya Koimburi na andũ othe mokire gucakaya Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe mwathani agoco maitũ nĩ watigwo nĩ mũrata waku wa mĩaka mĩingĩ. Pole sana ngũhoe Koimburi and your brothers and sisters, this is the time to keep your mom close tondũ nĩ lose mũrata mũthuri wake na mũndũ ũrĩa maraceraga nake na ndĩmũhoeta family. When the sun sets, it is a time for the moon and the stars to shine. May you shine, may you continue growing, may you excel, and may the Lord be with you. Mũtungatĩri Bishop no atuhunjĩrie wega na wera andũ aya, those of us who are in politics tondũ nĩ magĩtũhũkĩirie kura. Instead of discussing our weaknesses, let them pray for us to change and become better leaders so that we serve them diligently. Rumo tugateri no wahe mstari aria majambagia social media ndĩmeraga mahoera jikara mĩaka mĩingĩ jathana mĩaka mĩingĩ na ngie favor na Ngai nigetha ndĩmatongoragie kũringana na wendi wa Mwathani. Nĩtwakena mũno nĩ gũka ndikwaria ũhoro wa finance bill no nĩ wega njuge
Jana sisi tulimuona rais alisimamisha PS kazi, na huyo PS ni Mkikuyu. Sisi hatutasimama kama kabila ya Wakikuyu tuseme mtu wetu ameguzwa. Sisi tunataka kusema, kuna wenye wameongea kuhusu finance bill, na finance bill ni kusema mrudi kwa mfuko, muongeze pesa kwa serikali, serikali ifanye kazi. Mimi nataka kusema kama Betty Maina, mwakilishi wa kina mama ama mwakilishi wa watu wa Murang'a County, mimi ombi langu ni watu waache kupoteza mali ya umma. We are tired of corruption. We are tired of scandals after scandals. We are tired of talking that this institution is collapsing. It is about time and we will encourage our president. Tukitoa ushuru, mtu aende kutumia vibaya mali ya umma, anatoka tunaleta mtu mwingine. Nimokwenda mafuta go. Nimokwenda ishi mafuta go. Ati modo ya drai ya shiake na shia mutumia wake. Kana shia na shiake. Modo ya akonio kagoroja agathie nigetha tutwarithie bururi witu na mbe. Ni ndiaragia muno maundu macio Wamuratha muhe ti wihia wakwa ni kirathimo kia Ngai. Ngai wa moyo amurathime amwikire maundu manene motugi na mamagegania. Murang'a maugaga betie ke sawa nake Wamuratha njiraga Kiambu ni nene gukira Murang'a. Ndeciragia ni tondu ni ri constituency nyingi no ngimenya nyururagia tondu ni mutungu kungira. Ngai amurathime, asanteni sana. Mujumbe wa Mathira arauga nĩ ndĩramũthũkĩria rĩtwa mbere ya Bishop kuga atĩ amũrehire gwake amũrugagĩre, atĩ amũrehire gwake nĩ kũmwenda atuĩke mũtumia wake. Twĩ hamwe rĩu nĩ kũrĩkia tũrenda kũrĩkĩrĩria tondũ tũkũrĩkĩrĩria na ajumbe a Naikuru nĩgetha makĩgwete tondũ gũkũ nĩkuo kwao na nĩ erĩ tu nĩgetha tũrĩkĩrĩrie. Niĩ Wamuratha nguga ũndũ ũyũ ũmwe o ũrĩa tungoretwo ngiuga na Bishop nĩoigire kĩndũ kĩrĩa tũbatarĩte mũno ihinda rĩrĩ nĩ kũrera anake aitũ magatuĩka athuri magakinya mĩaka ya mũthuri ta ũyũ. Mũthuri ta ũyũ wa mĩaka ĩno akinyaga haha nĩ ũndũ wa maũndũ merĩ tu. Wa mbere mũtumia mwĩndũgu. Mũtumia mwĩndũgu tuma andũ na mama rĩu arĩ mũnini tiga gwĩciria atĩ ũkũrĩa hana kũu atĩ ũcoke ũmwĩtage rĩrĩa ũkũrire warĩ waninwo nĩguo ũroka kũmwĩra atĩ ũrĩa wendete Jesũ. Atumia merĩanagĩrio ũkũrũ-inĩ. Atumia merĩanagĩrio ũkũrũ-inĩ. Na thengio mũno kwĩ Bishop tondũ nĩmuona Bishop ndangĩtiga araigwo haha hakuhĩ nĩgetha ahunjie agathiĩ akerwo hau nĩ ugire wega akona gwa kũinũka rĩrĩa kanitha kamwĩra nĩ ihinda rĩa kumagara. Rĩu andũ arĩa angĩ mũkĩrĩ gũkũ ũkamenya ũndũ wa mbere wethe kũrĩa ũkainũka tuma ndũgũ na mũtumia. Mũtumia nĩwe waragia ũkũrũ-inĩ. Angĩkorwo no atũraga ũthiaga agakamwĩtagia tũmaĩ agakũririkania gĩcirũ kĩrĩa wombĩte harĩa mũtaita thiĩ wĩthie gĩcirũ kĩu mũthenya no ũhurũkire. Rĩu mũthuri aratũra mararĩ ndũgũ na mũtumia wake. Ũndũ ũngĩ wa kerĩ ũtũmaga mũndũrũme akinyie mĩaka ĩno nĩ kũgĩa kanyamu. Kanyamu karĩa ũrathũkũma tiga kũ-waste gothe, tiga kũhũthĩra mũno atĩ gũkũ na Nyambura na matumana Nyambura na mũirĩtu akinyi matũire mananagia manjĩtaga. Rĩu matigacoka magwĩte inũkia indo ciaku, rũmia indo ciaku tũtinda ũkĩdistribute gũkũ kũrĩ andũ othe, inũka wĩna kanyamu. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ ũrĩa Bishop atwĩrire mũndũ andĩke rũgano rwake. Jesi tafadhali andĩkai rũgano. Rũgano rũrũ rwa gũthoma gwa gũciarwo, gũthoma, kũrua, gũkua, ũkoria mũndũ ũyũ arĩ wathire kũ. Ũndũ wa gatagatĩ ndaroreka ta he handũ areka. Rĩu Jesi andĩkai rũgano nĩgetha rũgathomeka. Tafadhali ĩtĩkĩrai kwandĩka rũgano. Things may look very bad today, but they may not appear to be very bad tomorrow. Rũciũ rwitũ nĩ rũkwagĩra. Toguo mwatarĩrio agenda yetu hata hiyo budget ikiletwa, hii imeandikwa ni proposal, italetwa bunge, tutaiongelelea. Tuna maslahi yenu katika mioyo yetu na katika akili zetu. Mlichagua watu wako na akili, so make sure ya kwamba tukifika hapo tutaongea maslahi yenu. Lakini hata wewe ambaye huna kitu ambacho unafanya, changamuka asubuhi. Tũgũkagĩra bara kũtinda ũrũngie bara na kwanyu kwĩ mũgũnda na ndũrĩmaga ũrũkaga bara ũtinde ũkĩra andũ atĩ Jesi ti ngenu. Ĩrenda gũkenio no ũingĩra mũgũnda ũrĩme rĩgũkenera kũu mũgũnda. Thengio mũno. Ũndũ ũrĩa ũngĩ ngwenda kũhoya nĩ atĩ twĩtĩkĩre tu twĩna thirikari. Uchaguzi uliisha, Wakikuyu ndio tumebaki tukipigana, kabila zingine zili move on.
Tafadhali wa Kikuyu tusaidiwe na Mungu, tuache ujinga wa wewe ni Azimio, wewe ni UDA. Sasa sisi tunasonga nyuma ya William Ruto na Rigathi Gachagua, na tuache upusi. Wewe ambao hutaki kuona wale wengine kwa sababu wa Mungu wa chama moja ukiroso noka. Na wasi wakimara kuatha furia mero arume agikuo matikuatha furia tufirie ikuwa gone atumia magethie kuruga arume maigetha furia the meterere bururi wagire. So thank you so much watu wa Kianjoya kwa kutukaribisha kwenu. Kwa hivyo sasa finally ndio tumalize, kwa sababu sitaki kurudi hapa tena. Wakati huu tutapatia senator wa Kiambu Karugo Athang'wa ni ndete gukore mundu munene muno ako hari undu ukenagia Karugo ni gwetirwo haha na mutambure ni munene uyu ni nda kumenywo ni mundu munene muno Karugo ndenda gukuo hanini na onetagia microphone yake nigetha riu kwa wabunge wa Nakuru tafadhali ni wawili tu, ni mbunge wa Subukia na mbunge wa Gilgil wataongea, alafu wataita, alafu wataburudu watapatia deputy, atajua vile atawapeleka, hao ndio watamaliza. Lakini yale ambao mnataka kutumana kwa president, tafadhali ile mnatumaka president kwa deputy ama deputy president kwa president ama hata governor, mtume governor ile roko. Watu wa Nakuru ile ambao ni national, mtume Karongo anapenda sana hiyo maneno ya kutumwa kwa wakubwa. Tafadhali mtume Karongo. Senator wa Kiambu ukimaliza utaachia watu wa Nakuru. Watu wa Nakuru tutaangalilia Bishop Masaa tumalize kwa wakati unaofaa, na Mungu awabariki. Twathie Nairobi tutware ngeithi yanyu. Twathie Kiambu tukinyia ngeithi yanyu. Tuona arata itu tumageithie. Barikiweni sana na Mungu, asante. Asante sana. Najua hii maneno tunasoma tukisonga mbele. Wamuratha, thank you muno. Pigieni Wamuratha makofi. Kaikirire andu arugano muno no korwo aruire agikua. Ogo mutikaikirire acio rugano ruthia rukanyiha. Watu wa Nakuru, wachungaji, waheshimiwa ambao tuko na wao hapa na wakaaji wa Kianjoya, hamjambo. Nidaroga mahau jitagwo Karugo Athang'wa, the miracle senator of Kiambu County. Na ndetaga miracle tondu ma onani ndimenyaga uria ndakinyire haha. Ni Ngai na mahoya manyu. Yangu ni rabirabi kwake Koimburi na familia yake. Tulikuwa na wao kule memorial service pale Juja, na our deputy president alikuweko Rigiji, na tukafariji familia na tukasema tuko pamoja. Bishop rĩrĩa ndathomaga ndĩ cukuru standard 8, mwalimu nĩaingĩrire kĩrathi na matokoya akiuga dove nĩ kĩ na Gĩkũyũ, nĩ kwĩ dove nĩ kĩ na Gĩkũyũ, ithuothe tũĩ nĩ ndutura, githĩ tiguo? Mwalimu akiuria rĩngĩ dove nĩ kĩ na Gĩkũyũ, mundu ũrĩa woire guoko bishop etagwo Mbogo, na Mbogo nĩ andũ arĩa matanyitaga maũndũ, no woire kĩ? Mwalimu akiuga no Mbogo ũĩ, inyuĩ angĩũkai haha reke tũhũrwo, na ngira Mbogo ndũkambe kũmera aya ndũkambe kũmera, reke tũrĩmwo. Bishop rĩrĩa mwalimu arĩkia akiuga ikarai thĩ, akĩra Mbogo rũgama, tũkũrĩtio dove nĩ kĩ na twĩ nĩ ndutura, kĩro Mbogo ta mere nĩ mbĩa. Gĩtũmi kĩrĩa gĩatũma heane rũgano rũu rĩ, kwĩ Mbogo nyingĩ mũno cikoragwo ciĩtuĩte wanjuanji, githĩ tiguo? Na no ũmenyire nĩa wathiĩ kũrĩa maciarĩirwo. Ndigĩũkire gwa Koimburi, ndikĩarangirie na andũ gũkũ, kwenda kuga Koimburi ti Mbogo, ni mũndũ anyitaga maũndũ, githĩ tiguo? Kwa hivyo nafurahi sana kujua kwenu, nafurahi kujua watu wenu, na sisi tunakupenda sana Kiambu, sababu ulikuja kule na ukakuwa mmoja wetu na unatutumikia. Bishop, mimi sio mgeni hapa Njoro, nimetembea tena ng'ambo ile ingine, sidhani ni mbali sana na hapa, wakati ya mazishi ya babake Jogwa Njoroge.
tulikuja hapa, ni pale juu, pande ya juu. Tulikuja na sijui ameenda wapi Kawanjiko. Toruku ni kuoka Jikwete iroka gege. Sijui kama mnakumbuka. Kuna gavana alikuweko wakati huo akasema watu wa Kiambaa walichagua Kagege. Na sisi watu wa Kiambu tutasema mnatuita Togege. Sisi tumekubali kuwa Togege, lakini 2022 tutawagegia mara moja. Si tuliwagegia? Si tuliwagegia? Sasa nani yako kwa kiti? Sikawajibu yako kwa kiti. Kwa hivyo mimi nataka kusema vile ulisema Bishop, tenda mema, nenda zako. Wacha kuongea mabaya ya watu, nenda zako. Mimi sitaongea sana sababu nafasi hiyo imekwisha sababu ya muda. Nikubalieni tu kwa sababu wengine wameongea, ile wameongea ya runinga itafika huko. Mimi nifikishe hapo, nimwalike mbunge wa Subukia akuje aongee. Anaitwa Gashofe. Mbunge mwenye alikuwa hapo mbeleni wa Subukia alikuwa anaitwa nani? Gaishohie. Kumedaga Gaishohie. Gashofe, wemenyerere gutikanoke kamuthece mayao. Labda atakung'oa kwa kiti. Karibu mheshimiwa. Asante Senator. Hata wewe ukicheza logo kushofa. Kanisa mkiongozwa na Bishop, Mheshimiwa Koimburi na familia, Deputy Governor, wabunge wenzangu na waombolezaji wenzangu wote, mjambo. Bwana Yesu asifiwe. God is good and all the time, and that is nature. Naitwa Samuel Gashobe, mbunge wa Subukia, na niseme Koimburi ni rafiki yangu sana. Na mimi nimeungana na nyinyi kuja kuleta lambilambi zangu. Niseme pole kwa familia kwa kupoteza baba, na baba hata akiwa na miaka 100 na kitu, yeye ndio anakuwa anasimamisha boma. Kwa hivyo Koimburi na familia, ningewaomba msimamishe boma lenyu kama kulingana na mapenzi ya baba wenu. Mama ameachwa, tumshikilie mama, tumtuze mama, na hapo ndipo baraka zitapatikana. Tunaambiwa wale Mungu amejiongozea hawashindwi. Msikubali kushindwa kwa sababu baba yetu ameenda. Mimi sina mengi, nitasema tu mawili. Moja, serikali ya Hasla, nyinyi ndio mliweka katika serikalini. Mkachagua William Ruto, mkachagua Rigathi Gachagua na sisi wote ambao ni wa UDA. Lakini kiongozi anatokaga juu mbinguni kwa Mungu. Yule Mungu amechagua, hakuna mtu anaweza kubadilisha. Kwa hivyo ombi langu ni kwamba wacha tupatie serikali hii nafasi. Iko na miezi 7. Mtoto azaliwi na akaanza kutembea. Kwa hivyo tumupe William Ruto na Rigathi Gachagua nafasi ya kutawala nchi yetu, na ninajua kuna mambo mazuri pale mbeleni na nchi yetu itaweza kuwa vizuri. Kwa hivyo naungana na mchungaji kusema ya kwamba ni vizuri mkichagua viongozi, mnazidi kuwaombea, kwa sababu sapoti yenu, maombi yenu ndio inatupa nguvu na ndio inasimamisha nchi, na tunaweza tuendelea tukiwa pamoja. Yaliyopita sidwele, tugange yajayo. Siasa ilipita, tusahau na hayo ya siasa, na kama mtu alishindwa, siakubali alishindwa. Amesimama miaka yote. Na nimesema Mungu ndio anapeana kiongozi. Kama Mungu amekataa, utajiforce. Kwa hivyo kama ule jamaa Mungu alimkataa, siakubali. Na nchi endelee, kwa sababu sisi wote ni viongozi. Ya pili, Bishop, na nilikusikiza vizuri sana. Kulisemekana siku moja kutakuja wanabii wa ukweli na wanabii wa uongo. Saa hii tumeshuhudia wanabii wa uongo. Na kuna story ulipeana ya kwamba mtu alikuwa mgonjwa, akaitisha maziwa, akaitisha nini, akakula, akashiba, baada ya kushiba akaenda. Inaonekana kwa Mungu lazima watu waende kama wameshiba. Sasa hawa wanapeleka watu Shekahora, wanawanyima chakula. Hawa ni nani? Si ni wanabii wa uongo? Kwa hivyo tunawashtumu, na ombi letu ni kwamba
hata kama kanisa itajiregulate peke yake, ni vizuri pia serikali iingilie kati ili hakikishe kwamba wale wanabii wa uongo pia wamewekwa ndani, waache wale wazuri, ili kanisa isimame na izidi kuwa na sifa yake. Hiyo ndio ombi letu. Nimalizie kusema hivi, kuna yale yameongewa ya kaunti. Mheshimiwa wenu yuko karibu, najua labirabi zake zitapeanwa na mheshimiwa wa Gilgil, lakini pia alikuwa ametuambia tukikuja tuwasalimie. Mambo ya stima hiyo tunajua ni yetu sisi kama wabunge. Kwa hivyo hiyo ile ambayo imeambiwa ni ya national government, simwachie, mtuachie tumfikishie. Kwa hayo machache, Mungu awabariki sana sana sana. Asanteni sana. Mheshimiwa, kazi ilikuwa umwalike Martha Wangari, mbunge wa Gilgil. Asante. Kanyamu gaka nĩ gaikurukio tondu raihu nĩ wa mwathani warie nĩguo wa kwĩyethera. Asante. Bishop wetu, Bishop Michael Gitonga, naibu wako, wachungaji wote kutoka Thika, mwakilishi wa bishop wetu wa Full Gospel hapa ajulikanaye kama Bishop Ngethe, Nene wa Kangethe, amewakilishwa na rafiki yangu Reverend Waweru, Reverend Karanja, Reverend Emeritus, rafiki yangu Jesse Mwangi ambaye ni mzee wetu kule chini, kule Elementaita, viongozi walioko hapa, naibu wa gavana, waheshimiwa wote, mama yetu, mama mheshimiwa. Na mutumia uyu kejoko ka guone. Mutumia uyu ena ciana kamwe twiri tutatu tunana. Usicheze na huyu mama. Na bado no arathi ha maguru wega na akarugama. Ithu thiko ici mchungaji turagia twiri tutatu tukakundika. Yule akurathi. Huyu mama akisema anataka 10,000 jioni anaweka tu kwa WhatsApp na inafika. Kwa hivyo huyu mama ni mama strong. Mheshimiwa Koimburi, mimi naitwa Martha Wangari, mbunge wa Gilgil, na mimi ni jirani hapa. Nikiwa hapa niko nyumbani na nigwenda ndimunyitie ugeni ni undu wa mheshimiwa wanyu, Mheshimiwa Chepkonyi Kathambi ambaye hayuko na sisi. Ukiteremka hapa chini hata hutaenda 5 minutes umeingia Gilgil. Ukiwa hiyo Moga uko Gilgil. Ukiwa Miti Mingi, ukiwa Gwashati, hapa ni mpaka wa Gilgil na Njoro. Na nikaribishe watu wote. Ona guku ndiagite andu akwa Koimburi ni uwi. Ona ngirora we urahura haha mbica urahura mbica ta hura ringi mau uyu ni wa gwakwa uyu wetagwo mau ni wa Miti Mingi. Kwa hivyo niko na watu ambao wametoka kwangu na wako hapa. Na sababu najua ndege inaondoka na watu wamechoka, nimepewa wa mwisho sababu siongei sana. Niseme pole kwa jamii hii na kinya muthuri uria ungikorwo ndroe muthuri uyu na nowe kienyo kia mutu kia kima mutu ndwari mururu. Wale ambao walifika hapa baadaye, wapi mchungaji yule alisoma theology, wao walifika hapa 75. Ithuĩ tukite thutha waku. No nĩ tuiguĩte ngumo ya muthuri uyu tondu ni andikite rugano rwake ririe muoyo. Ona gwithika ni ethikite ririe muoyo. Ndireciria kuri mundu wa guku ta mui. Na vile Koimburi amezaliwa hapa. Ona ithuĩ kule kura twaciarirwo. Ni ndaciarirwo Murang'a. Na ndoka guku kiria kia makirie tawe. Ni gukora gutire muferethi tondu gwitu kwari muferethi. Na tumefanya kazi mingi ti uria gwatariĩ hindi iyo no gukorwo gutikinyite maĩnja, but I want to confirm to the deputy governor tushaanza kukusaidia hata kazi ya maji, hata ingawa ni county tumeanza hiyo. Moga umesema upande wetu tumechimba maji, ukienda hapa Miti Mingi tumefungua ingine, ukienda Dubai tumefungua ingine. Ile county itatusaidia ni reticulation na kupatia watu maji, na hii kazi ingine yote najua tutafanya pamoja. Hii lami unaona hapa tuliipigania sana na Mheshimiwa Charity Kathambi, itoke huko Elementaita iende all the way to Mount Narok, na ikafanyika. Tukapatiwa contractor Bonoko ambaye anaitwa Nyoro, lakini tumeshaambia president kwamba inahitaji kuangaliwa ndio ikue afadhali kuliko vile iko na ishikanishwe, sababu kutoka Mutaita kwenda Kikope is 17 kilometers, ukizunguka is 56 kilometers. Kwa hivyo is a shortcut na tutakuwa tukiweza kushorten ile journey ambayo iko hapa. Kwa hivyo sitaki niongee zaidi, lakini Bishop umenifurahisha sana. Umesema kitu moja kwamba tuweze kuombea viongozi, sababu pia sisi hatuwezi, hii serikali ni ya maombi. Maundu maria mekiretwo ma gutuma thirikari ino ndigakinyanire korwo ni mundu waiguaga wo ndingiatuikire thirikari. Na nikuhakikishie mheshimiwa, ile vita ulikuwa unasikia ya clashes hapa haiko tena.
this election tulikuja hapa Washati tukafanya mkutano, watu walikuwa wanataka kuhama, tukawaambia msiende mahali, hakuna vita itatokea hapa tena. Tukiwa uwe Mkalenjin, uwe Mkikuyu, uwe kabila gani ama Mkisii, wote wako hapa na tunaishi kama jamii moja, na tutaendelea kuhubiri amani, sababu hakuna mtu kwa Mungu, hakuna mtu mweusi ama mweupe. Lakini la muhimu, ona tukihoyagira president witu Bishop, tuhoere Raila onake etiko tumuhoere tekire miaka arakinyitio hakuhi ya muthuri uyu no utuike mutongoria ono tacaguritwo ta muthuri uyu ti ate ni acaguritwo president na akaheo gitio nikio tuikarite nginya haha. Tuhoere nginya president, tuhoere nginya Raila amenye Ngai na amenye mutongoria umaga kwi Ngai, ndo awache atige inegene nigetha bururi uyu ukure, because watu wa hapa Njoro, watu wa Gilgil, ile kitu wanataka ni wapewe fertilizer ti andu aguta waweze kupanda, wapewe mbegu, wapate unga imeenda chini, wapate mafuta imeenda chini, na niwahakikishie kule bunge mumetutuma kama wawakilishi wenu, ithwe ni ithwe kanua kanyu mwetekire tuthie iciriro, tumucirire, tumutetere, tondu ni mututumite na mututumite na uritu wa kura nigetha tumurutire wira ucio. Ni mugutekera uguo andu aitu, mutakubali tuwatetee? Ni mwetekera tumutetere? Kwa hivyo sitaki nizidi hapo. Najua deputy governor pia wewe ni mchache wa maneno, tutakuwa tukibaliza kwa muda usio mrefu, na tutaomba kwa baba yetu Ngai amuhe kihuruko kiria gitathiraga, na kuri maitu ni njui ti hahuthu, Ngai akumiririe nigetha ciana ici ciaku uikare nacio o uria uraikarite nacio na ikurumbuie nigetha ucoke kairitu uguo cokete na kirathimo hao wajukuu na vitukuu waendelee kuongezeka, ndo upate baraka za Mungu. Na pia sisi njia ni hiyo hiyo, lakini kwa sasa ni wakati wa baba yetu, may he rest in peace. Nataka nichukue nafasi hii nimwalike deputy governor wetu ambaye pia ni mwalimu na ndio nikialimu matakuraga. Unajua Koimburi umesimamisha walimu hapa ni kama mugorika moja. Na ulisoma nasari mara 3, walimu 3 wa nasari. Ni kusema ulirudia kana ndwanyita kana haani gukuhiha ndire sure nere kwira ruta wira. Na walimu wamepewa nafasi nzuri kwa kuweza kushikilia community yetu. Kwa hivyo nataka tumkaribishe kwa makofi Mheshimiwa David Kones ambaye ni deputy governor wetu hapa Nakuru County. Asanteni. Asante sana Mheshimiwa. Clergy wetu, viongozi wa kanisa wote, familia ya baba wetu mpendwa John Ndungu Njoroge, wabunge wa national government na wa county government, waombolezaji wote, hamjambo. Hamjambo tena. Nataka kuchukua fursa huu kusema pole sana kwa familia ya baba wetu John Ndungu, kwa sababu mimi najua ya kwamba kumpoteza mzazi sio kitu rahisi. Hata ingawaje tunasema wamepoa mpaka wakati huu, mimi najua wako na shida kwa mafikirio, na tunasema tu pole. Na furaha yangu ni ya kwamba baba alikuwa mtu ya kanisa, na mtu ya kanisa na watoto wataika mfano ya mzazi. Na kabla sijaendelea mbele, nataka kuleta rambirambi kutoka Her Excellency Susan Kihiga ambaye angekuwa na sisi leo hapa, lakini amenituma nikuje niseme tuomboleze pamoja na nyinyi. Na kwa wakati huu mimi najua nataka kusema asante sana kwa wageni wote ambao wametoka sehemu mbalimbali katika Kenya hii, kwa sababu mimi nasema karibuni Nakuru County. Karibuni sana kwa sababu mmekuja tuomboleze pamoja kwa sababu ya baba wetu. Huyu baba si ya familia peke yake, hata sisi tumejivunia, tumesoma vitu vingi kutoka uongozi wake, matendo yake, kazi yake, vile ametuza watoto wake, vile amefanya kazi to rise from the bottom up. She's actually a very good example to most of us, and we should follow. Somebody who was a carpenter, he became a masonry, and also he did a lot of things. And today,
we are celebrating the life well lived. When we see, when we have leaders like the huyu mheshimiwa kutoka Juja is actually a living legacy of our father. Thank you very much. About every corner of our county. She is not a person who thinks about a particular area, or maybe these people voted for me, this one did not vote for me. She is taking the whole of Nakuru County as one. Maneno ya siasa iliisha, si hivyo? Lazima tukae, everybody must be given what is due to him or her in our county. Na kwa sababu leo ni siku ya maombolezi, sitaongea mengi, tutapanga siku ile tutakuja lau tuongee na nyinyi hapo nyumbani, kwa sababu leo tuko na wageni na sitaki kuongea mengi. Kwa hivyo asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana Mr. Kiratu kuja hapa for